Ay, may buntag. Ah, good morning. Nadi tay tinahod nga bisita karon. Ay, maningit tayo na to. Hindi man maot man kayo. Kaysa, bukan na ba ito? Ay, mga ulawan man sa bisitaan niya. Okay. Guys, formal taron kay atong bisita, special kay ni siya. Nya mugawas ra ni siya kada beer months no. Naglisod kita guys og contact niya kung saan na to siya pag-contact ganiha. Pero nakita tapakitaan niya natong paagi. Ako pa ganitong kitawagan si presidente. Pero wa man at least napakitaan jud natong paagi. So karon naa siya ron sa ato ang atubangan. Tong i-welcome. Sir, tari sa lingkod. Dili tapat ko Sir, salamat sir. Sir, salamat, welcome. Salamat sa imong pag-ari diri sa mong lugar. So, narami nga gagmay nga mga interview kabahin sa mga sensitive kay nga mga issues karon nga nanggawas. No, sir, ilang may gamay nga kuan nga advice o mga nindot nga mga mensahe nga imong mapaabot sa ato ang mga katauhan. No, sir, no? Sir. There are things I wish I had told you. Kanta man. Intro ba gani ni kanta naman? There are words that were left unspoken. Isa sir. Isa sir. Kanta naman ka sir. Sige sir. So, mani siya sir. Ang unang pangutana sir, kabahay ni siya sa unsay ma-advise nimo sa mga kanang mga bagong uyab karon nga panahon o mga paguhay ra gud agya pag-abot og sa katuig, duha ka tuig. So unsay dapat himuon nila para mo dugay sila. We're all busy with work. Is English man di ini siya. Ay, interpreter. Para ba tayo interpreter? Sige sir, nagkamot talaga kita ani kung saan ni siya pag English. So sige sir, mauni siya sir. Mauni sir. What is your advice? Sakto ba? What is your advice the couple not 1 year old, less than 1 year old. So what is your advice to the jowa? Sabot na siya kay ang Pilipino raman eh. Pero dito ni nagdako sa US. To the jowa, sir, to the jowa. We're all busy with work. So, inana sir, unsay dapat himuon para magdugay ang relasyon. So in English, how to make long relationship or You have to find time. You have to spend time before you know it. And those moments are gone forever. It's important that we take care because it's the foundation that you're building. I feel uncomfortable that the gap is getting wider than I remembered it in college. So I wish that we could all come up with a solution to bridge that gap. Sir, unsa may mong katapusang mensahe para sa kay hapit na ra ba ang Pasko? So unsa may mong mensahe or imong Christmas nga mensahe tay sa English na your Christmas word, sir, Christmas word. So what is your Christmas words? Remember my Christmas when we went around, we drove ourselves down to some orphans in town. We gave some goodies away. Happy faces made our day. We learned that giving and sharing is the real Christmas way. Okay, sir, dagan kay salamat sir. Thank you so much for going here. Next time na po sir, next time December I will going to
to call o chat galing kay senior man kasi dili man mo replyan. Bitaw sir, the just chat me or call naman kay contact no. Sige sir, salamat kay sir, salamat sa pag-ari sir. Merry Christmas sir, Happy New Year. Daghang salamat sir.